Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya 2 Werurwe 2026 muri studio za Region Info kuri mikoro ndi Bosco. Tugiye kureba rero amwe mu makuru agezweho kugeza kuri ngubu, ari nako mbanza gusuza abantu dukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye, abari mu Burundi, abari Uganda, mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Zambia ndetse n'ahandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hose mudahwema kutugaragariza ko mudukurikiranye, ndabashimiye kandi bifurije kugubwa neza. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kureba amwe makuru agaruka ku bikomeje kugenda biba cyangwa se bigaruka hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Niho tuza kugarukaho imfungwa zirenga 1300 ngo zaba ziri mu buzima bubi muri gereza ya Butembo. Turabigarukaho ni mu ikibuga cy'indege cya Kisangani cyongeye kugabwaho ibitero na M23, ibitero by'indege. Akaba ari ibitero byakomeje kuvugisha benshi ndetse bishobora gushyira mu byago bikomeye cyane. Umutwe wa 23 Kivu y'Amajyepfo mu mirwano ikomeje kuhabera, igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwigarurira imyanya igiye itandukanye, by'umwihariko ibice biri strategique nyuma yo kubyambura abarwanya umutwe twaje inkora wa 23. Ni mu gihe amakuru avuga ko kugeza muri izi ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu abarwanyi ba M23 bamaze gupfira ku mirongo y'imbere ari benshi, cyangwa se bamaze gupfira ku rugamba bahanganye mu ntore y'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi bikaba n'igisobanuro cyerekana ibice bakomeje kugenda bamburwa. M23 rero muri uku gutakaza abarwanyi, amakuru akaba akomeje kugaragaza ko bamwe muri izi nyeshyamba banafashwe matekwa, ndetse hari n'abagaragajwe n'ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itsinda ribafasha mu mirwano rya Wazalendo riza kubashyira ku mugaragaro. Aya makuru yose rero tukaba tugiye kuba twayagarukaho, cyangwa se akaba ari byo tugiye kuba twagarukaho. Tugufite n'andi makuru agiye atandukanye tuza gukomozaho tureba uko biza kuba byifashe. Icyo usabwa gusa ni ukutaza kujya kure, icyo usabwa nta kindi ni ukuzakomeza kuba hafi yacu, cyangwa se kuba mu by'ukuri wagumisha hano kuri Region Info kugira ngo umenye uko byifashe. Nta kindi kintu tugiye guheraho usibye amakuru ajyanye n'imirwano. Rero nk'uko amakuru ari kubitugaragariza, ni muri Kivu y'Amajyepfo tugiye kubanza kwerekeza. Nyuma y'imirwano yari imaze iminsi yibasiye ibice biyoborwa n'inyeshyamba za 23 muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu amakuru amaze kujya ahagaragara aravuga ko Mikenge hari umusozi wa Ruvunamavi. Uyu musozi ni umusozi uri strategique, akaba ari umusozi uri hagati ya Bidegu ndetse n'aho bita Irundu. Uyu musozi rero wamaze kongera kugaruzwa mu maboko y'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Iki gice kiri strategique rwose kiri hagati ya Bidegu ndetse n'aho bita Irundu cya Ruvunamavi, cyari gisanzwe cyifashishwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ubu ngubu ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwarasira abarwanyi benshi cyane umutwe twaje intwaro wa 23. Aba barwanyi baza gusubira inyuma, hanyuma rero iki gice gihita gifatwa rwose n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru akomeje kugenda tugeraho, cyangwa se iby'aya makuru bigaragaza ko kuri ubu ngubu guhera ku munsi w'ejo ku cyumweru FARDC yatangiye kugenzura imidugudu ndetse na za lokalite ziri muri Mikenge, zirimo Mikenge, Kakenge, aho bita Kasirita, aho bita Biraro Mbiri ndetse n'aho bita Bidegu ya mbere, imisozi ya Hopretu igaragara ndetse hano hafi na Minembwe nkuko aya makuru abitugaragariza. Ibi bice rero bikaba byarafashwe na FARDC, naho amakuru avuga ko FARDC yongeye kandi kugaragaza intwaro zidasanzwe yafashe izambuye rero abarwanya umutwe twaje intwaro wa 23. harimo nk'ibiturika, harimo nka AK47, harimo mu by'ukuri n'imbunda za ba sniper, imbunda zidasanzwe nazo zafashwe nk'uko bigaragara. Ibi rero bikaba byemejwe n'umuvugizi w'ibikorwa bya Skole ya kabiri hano muri Kivu y'Amajyepfo, bamwita Ligan Bui Kalonji. Akaba ari umuvugizi uvugira igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Mu kuvuga ibi yavuze ko FARDC yasubije ku guprovoka cyangwa se kurasa
kwinyeshyamba za 23 mu gitero bari bagabye bafatanyije na Twirwaneho, ndetse ngo ibi rero bikaba byahinduye indi sura mu bijyanye no guhagarika imirwano, bigaragaza ko izi nyeshyamba zidafite gahunda yo guhagarika imirwano, akaba ari nayo mpamvu basubije kuri iki gitero nk'uko amakuru aturuka muri bice rero abigaragaza, cyangwa se yaba yongeye kubyerekana, garagaza rwose ko muri ibi bice igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gikomeje kwarwana ku buryo bukomeye cyane. Icyakora ntabwo byagarukiye aho ngaho, ubwo iri tsinda ry'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo bafashe n'amatekwa z'umutwe wa M23 abagera kuri 5, bakaba bahise bafatwa cyangwa se bahise bacakirwa, bafatirwa ahangaha nyine ku mirongo y'imbere ku rugamba, bafashwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byagaragajwe nyuma yo gufata n'ibibirindiro by'izi nyeshyamba hano muri aka gace, nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Ni intsinzi rero y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano Bidego ya mbere, Biraro mbiri, Kasirita, Katenge ndetse na Mikenge, uduce twamaze kuba twafatwa tuvanwa mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse kandi rwose na MRDP Twirwaneho. Ifatwa rya Mikenge iherereye muri sekiteri ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga rigaragaza ugutsinda cyangwa se victor, intsinzi ya FARDC na Wazalendo mu bice bakomeje kugenda bigarurira, ndetse no gukomeza kwirukana imyanya, mu by'ukuri kwirukana izi nyeshyamba mu myanya itandukanye nk'ibice biri strategique nk'umusozi nk'uyu wa Ruvunamavi. Ni igice rwose nyeshyamba za 23 zifashishaga kuba hafashwe matekwa ndetse hagafatwa n'ibikoresho. Nanone ni ibintu bigaragaza indi sura ikomeye cyane n'imyitwarire idasanzwe ku rugamba igisirikare cya leta ya Kongo FARDC barimo kugenda bagaragaza, mu by'ukuri ukabona ko rero ni intsinzi ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, cyangwa se n'abantu bakomeje kwegukana iyi ntsinzi nk'uko amakuru agenda abitugaragariza. Ibi rero bije mu by'ukuri mu gihe amaze iminsi humvikana imirwano, gusa inyeshyamba z'umutwe wa 23 nabo bikaba bivuga ko bakomeje kugenda bagerageza rwose kuba bagaba ibitero, ngo bakomeje kugenda bagerageza kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Nyuma yo kwamburwa ibi bice M23 nayo ngo yari ugiye ku gitero yendaga kugaba Kisangani. Reka turebe rero mu by'ukuri iby'iki gitero nabyo byari bimeze bite, cyangwa se ibyo byari bihagaze bite nyuma ko turimo turafana muri Kivu y'Amajyepfo. Reka dukubitire kuri ibi bitero by'indege nk'uko amakuru abitugaragariza. Ikibuga cy'indege cya Kisangani ku nshuro ya kabiri inyeshyamba z'umutwe wa 23 bashatse kucyangiza nk'uko amakuru ari kutugeraho abigaragaza. Ikibuga cy'indege cya Bangboka Kisangani cyongeye kugabwaho igitero cya drone zituritsa. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege Bangboka giherereye Kisangani mu ntara ya Chopo kikaba cyagabweho igitero ku cyumweru tariki ya 2 Werurwe hakoreshejwe drone ziturika zizwi nka kamikaze, zari zipakiye ibisasu bito bito, icyo bita munitions. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na guverinoma y'intara ya Chopo ngo ibi bitero byashinjwe ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23. Iryo tangazo rivuga ko ibitero byibasiye cyane ikibuga cy'indege mu masaha y'akazi menshi, ubwo ibikorwa byo kwakira ndetse no kohereza indege byari bikomeje hano kuri iki kibuga cya Kisangani. Iyo nyandiko igaragaza ko drone enye zashoboye gufatirwa mu kirere zikaraswa, mu by'ukuri zitaragera ku ntego yazo. Drone ya nyuma yarashwe ahagana saa 1:30 z'umugoroba, mu gihe indege ya sosiyete yitwa Company Africa Aviation CAA yari itangiye kugwa ku kibuga. Guverineri w'intara ya Chopo yahamagariye abaturage ba Kisangani kugumana ituze no kudacika intege, asaba inzego z'umutekano gukomeza gukaza ingamba zo kurinda ibikorwa remezo by'ingenzi. Bivuze ko drone eshanu arizo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bemeza ko zagabye ibiteranga kandi zahise ziraswa zose. Iki gitero cya kabiri iki kibuga cy'indege kigabweho hakoreshejwe drone ziturika mu gihe kitageze ku kwezi kumwe, ku itariki 31 Mutarama
2026 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko zasenye drone enye ziturika zifite ibisasu zari ziri mu kirere ku ntera ya kilometero hafi 10 uvuye ku kibuga mpuzamahanga cya Bangboka Ikisangani. Nk'uko amakuru bigaragaza, amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko indi drone ya gatanu yaguye hafi y'umuhanda indege zigenderaho, ariko ntiyateza ibyago. Ibitero bikomeje guteza impungenge ku mutekano w'ibikorwa remezo by'indege no ku mutekano w'abagenzi n'abakozi b'iki kibuga, aho abenshi bivuga ko bashaka kuzuranwa n'ubwoba kubera ibi bitero bimaze iminsi bigabwa ahangaha bitoroshye. Hanyuma rero ubwo twari turimo tugana mu mpera z'ukwezi rero amakuru arakomeje kugenda yisukiranya ari menshi. Ni ku cyumweru nibwo izi ndege zagabye ibitero, inzego z'umutekano zikaba zatangaje ko izo drone zashoboye kuzihagarika hagati ya saa 9 n'igice z'amanywa na saa 1 z'umugoroba. Nta muntu wasize ubuzima cyangwa ngo akomereke bikomeye, gusa ibisasu byazo byangije ibirahure ku nyubako zimwe na zimwe z'icyo kibuga, ariko umunara uyobora indege ntiwangiritse. Bamwe mu baturage batuye hafi y'icyo kibuga bavuye by'agateganyo mu ngo zabo mu rwego rwo kwirinda ko bashaka kuhatakariza ubuzima. Ubuyobozi bw'intara ya Chopo bwashinje umutwe wa M23 n'u Rwanda kuba inyuma y'ibitero. Si ubwa mbere ikibuga kibasiwe, kuko no mu mpera za Mutarama hari igitero nk'iki cyavuzwe ko cyakozwe. Ikigo cy'ubushakashatsi cya Ebuteri cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuga ko hashobora kuba harakoreshejwe drone zo mu bwoko bwa Bike Yiha 3 zikorerwa muri Turukiya, mu gihe ingabo za leta nazo zifite drone zo muri Turukiya ndetse no mu Bushinwa. Imirwano yongeye kuba rero nanone hagati ikibati Warikare mu gitondo cyo ku cyumweru. Imirwano yongeye kubura hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC kibati mu gace ka Rubereki, teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Guhera saa 4 za mu gitondo humvikanaga urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje. Umuhanda wa Mungazi Kibati Kashebere wahise ufungwa, kandi kugeza ubu naramenyekana umubare w'abaguye muri iyo mirwano. Ni imirwano yakurikiye igitero cyatangijwe ku wa gatandatu n'ingabo za leta zifatanyije n'imitwe iyishyigikiye. Impande zombi zikomeje gushinjanya kurenga ku gahenge ceasefire. Leta ya Kongo ishinja ihuro ry'umutwe wa 23 gukomeza ibikorwa by'intambara, naho M23 yikavuga ko Kinshasa ariyo yahisemo kurenga ku masezerano y'agahenge. Hagati aho ibiganiro by'amahoro biri kubera i Doha ndetse na Washington bikaba bishyigikiye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Leta zunze ubumwe za Amerika ntibiratanga umusaruro ugaragara ku rugamba. Uvira rero muri iki cyumweru gishize habonetse imva rusange. Ni inkuru ikomeye kurusha izindi y'ivumburwa ry'imva rusange ebyiri mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni umujyi wari uherutse gusubizwa mu maboko ya leta nyuma yo kwamburwa na M23 mu mpera za 2025. Imva imwe ngo yabonetse mu gace ka Kavimvira hafi y'ibiro bya PAM, porogaramu y'ibiribwa y'isi. Indi iboneka aho bita Kirimoni. Ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo buvuga ko abantu 151 bashyinguwe muri izo mva, barimo 121 bashyinguwe ikavimvira na 30 bavumbuwe bita Kirimoni. Vuga ko abo bantu bishwe imbere gato yuko abarwanya wa M23 n'ingabo z'u Rwanda bava muri ako gace ku itariki 18 Mutarama. Inzego z'umutekano zamaze kurinda aho izo mva ziri, ariko ntiharatangira igikorwa cyo kuzifungura. Abayobozi b'intara bavuga ko ibyo byaba bishobora kubarwa nk'ibyaha by'intambara hashingiye ku masezerano ya Roma, kandi ko bishobora no gufatwa nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu, aho basabye umuryango mpuzamahanga gutabara kugira ngo ababigizemo uruhare barenganurwe. Ibibazo by'ubutabazi rero bikomeje kurushaho kuba ingorabahizi. Ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OWECA ritangaza ko mu kwezi kwa mbere y'umwaka honyine abantu ibihumbi 74 bahunze ingo zabo. Umubare w'abimuwe mbere mu gihugu wageze kuri miliyoni 3.4, aho 73% byateye n'ibitero byitwaje intwaro. Mu gace ka Katoyi muri Kivu y'Amajyaruguru abantu mu by'ukuri 13446 mu by'ukuri baturutse hafi y'ikirombe cya Rubaya bahungiye ikibabi. Prito n'abantu 13446 baturutse hafi y'ikirombe cya Rubaya bahungiye ikibabi kuva kwa 19 Gashyantare bacumbikirwa amashuri
mu by'ukuri aho ariho hari kwifashishwa by'agateganyo. Ibitaro byaho bikorera nta bafatanyabikorwa bifite kandi harabura ibiribwa, imiti n'ibikoresho by'ibanze byo mu rugo. OEK yasabye inkunga ya miliyoni 62 z'amadolari y'Amerika kugira ngo ibashe gutabara abari mu kaga mu gihe inkunga mpuzamahanga igenda igabanuka. Ni miliyoni 621.9. Kugeza uyu munsi Kinshasa muri Tunebe Judith Suminwa Turuka yakiriye intumwa za IMF kirya mpuzamahanga cy'imari, aho yatangaje ko gahunda y'imyaka 3 yagiranye na Republika Demokarasi ya Kongo igikomeje neza, ariko isaba leta kongera imbaraga mu gukusanya imisoro no kugabanya ibiciro by'umushahara wa leta bikomeje kuzamuka cyane cyane mu nzego z'uburezi, ubuzima ndetse n'ubutabera nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Mu yandi makuru rero tugenda tureba n'andagiye atandukanye, kuri ubu biravuga ko hari ubucucike bwinshi cyane bw'imfungwa muri gereza zigiye zitandukanye na muri Republika Demokarasi ya Kongo. Yagarutsweho ni ya Butembo. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Credo watangaje ko imfungwa 1343 zifungiye muri gereza ya Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru zibayeho mu buzima bugoye cyane bushaririye. Muri raporo yashyizwe ahagaragara kuwa gatanu tariki 27 Gashyantare, uyu muryango wagaragaje ko hari ikibazo gikomeye cy'ubucucike bukabije muri gereza, imirire mibi ihoraho, kutabona inkunga ya leta igeneye imfungwa ndetse n'ubukererwe bukabije mu kuburanisha ndetse no gutunganya dosiye z'izi mfungwa cyangwa se z'abangaba nyine baba bafunzwe. Credo ivuga ko imfungwa zibayeho mu buzima burimo ibura ry'imiti n'ubuvuzi budahagije, bigatuma abarwayi biyongera umunsi ku wundi. Muri gereza ya Rubero nayo yasuwe n'uyu muryango, ahagaragajwe ko ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa bihagije gikomeje gutera impungenge. Umuhuzabikorwa wa Credo Muhindo wa Sivanywa yasabye leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira icyo ikora byihutirwa, igatanga inkunga igeneye gereza kandi ikanihutisha imanza z'abafunzwe kugira ngo igabanye ubucucike. Yagize ati kuva ku itariki ya 1 Mutarama 2025 kugeza ku itariki 25 Gashyantare 2026 hatanzwe inkunga y'igihembwe kimwe gusa, nyamara leta yakagombye gutanga inkunga buri gihembwe igenewe ibiribwa n'ubuvuzi bw'imfungwa. Kuba iyi nkunga itaraboneka niyo ntandaro y'ibibazo byinshi biri muri izi gereza. Hari umubare munini w'abarwayi n'abafite ikibazo cy'imibiri. Leta yasabye ibi bikurikira: Minisitiri w'Ubutabera ku rwego rw'igihugu kugira uruhare rugaragara mu gutuma inkunga igenewe gereza itangwa ku gihe, inkiko n'inzego z'ubutabera kwihutisha kuburanisha ndetse no gutunganya dosiye z'abafunzwe, cyane cyane abafunzwe by'agateganyo, kugira ngo bamenye vuba aho imanza zabo zigeze. Abagira neza n'imiryango itanga ubufasha gutabara byihutirwa imfungwa ziri mu bibazo. Ubuyobozi guverinoma kubaka gereza igezweho kandi yujuje ibisabwa n'amategeko n'amahame mpuzamahanga muri ako gace. Radio Okapi yatangaje ko itabashije kubona icyo abayobozi b'inzego z'ubutabera n'iz'amagereza i Butembo na Rubero bavuga kuri ibi bibazo. Ni ikibazo rero cy'ubucucike nanone gikomeje kuvugwa cyane hano muri ibi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice mu by'ukuri abigaragaza. Nk'uko bigaragara, hari amakuru rero tukiri ku bijyanye n'amagereza. Hari amakuru ari guturuka Igoma, umujyi wamaze kuba wafatwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 kuva mu kwezi kwa mbere umwaka washize w'2025 kugeza mu by'ukuri na n'uyu munsi na magingo yangaya. Ni igice kikiyoborwa n'inyeshyamba cyangwa se n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro. Ahangaha rero hari amakuru ari guturukayo cyangwa se hari ibyavuzweyo, ngira ngo nabyo tubigarukeho, ndetse nabyo bikaba byavuzwe ku magereza. Ndi umwe mu bagerageje gutanga ubuhamya, ndetse ngo ubuhamya bukaba bushingiye ku byo yabonyemo cyangwa se ku bigaragaramo nyine muri izi gereza ziyobowe n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro waye mu 23, naho bigaragara ko bitoroshye na gato, nk'uko tugiye kuba twabigarukaho. Kuva rero mbere gato ko tubigarukaho, kuva
umwaka wa 2025 tuvuge watangira mu by'ukuri kugeza uyu munsi ubwo tugeze mu kwezi kwa gatatu 2026 ni igice kigenzurwa kandi kikayoborwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse ikigaragara cyangwa se nk'uko bigaragara ni ibice n'umundi bikomeje kugenda bisa nkaho bikiri mu baboko y'umutwe wa 23 nubwo hakomeje ibitero, ariko ibitero biri kuba ntago byigeze bikora kuri iki gice cy'umujyi wa Goma. Gusa Wazalendo bagiye bagaragaza kenshi ko bazakomeza kugerageza kureba ko bakwigarurira ibyo bice by'umujyi wa Goma bakabisubiza mu maboko y'ubutegetsi cyangwa se ya guverinoma. Gusa inyeshyamba nazo zikaba zarakomeje kugenda ziba ibamba nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Hari amakuru rero yamaze kuba yajya ahagaragara nk'uko twari tubikomojeho, ngira ngo tugarukeho mu by'ukuri nyuma y'uko Butembo havugwa ubucucike bw'abari fungiwe muri gereza benshi. Iminsi 10 muri gereza ngo ni iminsi yamaze Igoma. Emmanuel akaba avuga ubuzima bubi bwo gufungirwa muri kontineri ndetse no gukubitwa kugeza bamwe bapfuye ngo ni muri gereza za M23. Ni mu gihe umujyi wa Goma umaze umwaka uri mu maboko y'umutwe wa M23 nk'uko nabikubwiye, nk'uko bivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo haracyumvikana ubuhamya bw'abaturage bavuga ko bahuye n'akaga gakomeye mu duce tugenzurwa n'uyu mutwe. Emmanuel ni izina ryahinduwe mu rwego rwo kurinda umuryango we. Ni umupasiteri w'itorero rya Kristo, avuga ko yamaze iminsi 10 afungiye muri yafungiye icyo gihe muri gereza 3 zitandukanye ajyanwa na M23. Atanga ubuhamya bwe asobanura ko yanyuze mu buzima bugoye cyane. Igice cy'inyama ngo ntikigeze kigera mu kanwa kanjye. Emmanuel avuga ko yafatiwe iwe mu rugo ari kumwe n'umuryango we. Ati twari twiciye mu rugo turi kurya n'abana, abasirikare 8 bitwaje intwaro barinjiye batunguranye, bambajije ikibazo kimwe gusa, ese uri se w'aba bana? Subije nti yego. Icyo gisubizo nicyo cyahise gishyira iherezo ku bwisanzure bwanjye. Avuga ko atigeze arangiza kurya kuko yahise aboherwa amaboko, telefone ze n'ibyangombwa bye bigafatwa. Abandi basirikare 12 barinjiye basaka inzu yose, ibintu byinshi babijugunya hanze, ariko ngo nta kintu na kimwe babonye cyamushinjaga icyaha. Yabajijwe niba afite imyambaro ya gisirikare cyangwa niba afite nyisa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, arabihakana. Nyuma abasirikare 4 baramutwaye bamujugunya mu modoka ya Jeep. Ati banshyize hasi imodoka, umutwe wanjye uri hagati y'inkweto zabo za gisirikare. Urugendo rwamaze amasaha arenga 6 numva umunuko wazo. Kituku twareye ku mirambo, bageze ahitwa ngo Kituku mu masaha 8 z'ijoro. Avuga ko ahantu hasa n'ahabiri yicarubozo mu rugo rw'umuturage hari kontineri 6 zikoreshwa nk'amagereza. Yajugunywe muri imwe muri izo asangamo abandi bafungwa 51. Ati nari uwa 52, nta dirishya ryari rihari, umwuka wari muke, umuntu uteye ubwoba. Abagabo 2 bari iruhande rwanjye bari babyimbye umubiri kubera gukubitwa bikabije, bapfuye muri iryo joro. Avuga ko kubera kubura aho baryama baraye ku mirambo yabo bapfuye. Imirambo ngo yajyanwaga nijoro mu kiyaga cya Kivu ikajugunywamo, ngo bamukubise ku gitsina. Ubuke bwaho yamagajwe ajyanwa gukubitwa n'abasirikare 6. Ati buri wese yankubitega uko yishakiye, ngo ari wamukubise ku gitsina akoresheje icyuma cy'inyuma, ngo yahise atubwenge. Avuga ko yamenye amaraso, yazanye amaraso mu kanwa kandi ko amaboko ye yari yakubiswe ku buryo atabashaga kuyazamura ngo arye, nubwo yahabwaga ibishyimbo n'umuceri. Ngo aho Kituku bakubitwaga 2 ku munsi kandi bagahabwa ibiryo 2 ku munsi. Nyuma y'iminsi 3 yimuriwe ku cyicaro cy'akarere ka 8 ka gisirikare Region Militaire, ariko nta cyaha na kimwe yigeze ashinjwa. Gereza ya 2 nibura habagamo umwuka, ngo ku karere ka 8 kontineri zagiraga amadirishya ku buryo habagamo umwuka uhagije, ariko ngo gukubitwa byarakomeje. Nyuma y'iminsi 3 yongeye kwimurirwa muri Mogoma rero ngo yabonye abantu 6 bapfa mu minsi 5. Aho Mogoma ngo nabwo hari kontineri 6 zikoreshwa nk'amagereza. Emmanuel avuga ko yakubiswe n'abafungwa bagenzi be ndetse n'abasirikare. Ati mu minsi 5 nahamaze nabonye abantu 6 bapfa, bamwe bazize inkoni, abandi bazize ibikomere byanduye.
ku munsi wa gatanu ngo umuyobozi w'iyo ntara washyizweho na M23 Baterasito yaje kureba uko amagereza ameze no kugabanya ubucucike ngo abafungwa bashyizwe mu byiciro bine: abere, abafite amakimbirane mato, abafite imyenda amadeni n'abagomba koherezwa ahandi kuburanishwa. Emmanuel yashyizwe mu cyiciro cy'abere, avuga ko mu bafungwa bagera ku 150 abagera kuri 13 aribo batakubiswe kuri uwo munsi. Ati abandi bakubitiwe imbere ya guverineri, abasirikari barenga 45 barabakubitaga, nabonye bamwe babura amaso, abandi amatwi arangirika, abandi bahinduka isura. Avuga ko bamwe mu barekuwe babanje kujya kwa muganga mbere yo gusubira mu miryango yabo kugira ngo batagira ubwoba abana babo. Ati sinigeze menya icyaha cyanjye. Emmanuel avuga ko yamaze iminsi 10 afungiye muri ayo magereza 3 ariko ngo nta na rimwe yigeze amenyeshwa icyaha ashinjwa. Icyumweru kimwe nyuma yo kurekurwa yavuye Goma anyura ku ruhande rw'u Rwanda mbere kugera i Beni. Ubuyambwe bwiyongereye ku izindi raporo zivuga ko ifungwa ritemewe n'amategeko, ifungwa ridakurikije inzira z'ubutabera n'ihohoterwa rikorerwa abaturage mu duce tugenzurwa M23 rikomeje kwiyongera. Asobanura uko yabibonye agira ati icyo naboyemo sigereza isanzwe n'ahantu umuntu yategerereza urupfu nk'uko abitangaza.